Hoi lur, ngesubrek can. Bisi teu nyaho subrek. Tah, di dieu tah tombolna tah nu warna beureum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kepada pecinta penonton channel BJDnet. Tambahan pulang bae. Minggu-minggu ieu mau kabisanya episode kedua na. Lama sibuk-sibukna dek ke acara Rajaban atau distro Walmi Ron. Tenang aja penonton setia BJDnet. Jangan apa namanya? Jangan takut, kita tidak jangan khawatir. Pokoknya mah minta maaf bae ka sadayana kabehan. Oh, pokoknya mau ulah sieun bae. Nah, kameramen ngomong dah. Mungkin minggu-minggu lalu mah nanti udah ngarep pasti itu bae balong konten-konten mau dilucuin. Iya, lucu ya. Konten dilucuin. Peran utama Fajar sebagai Arman. Man, Cagur. Alhamdulillah. Kumaha episode 2? Hah? Lanjut. Dulu ya, dulu lah. Bis, kamera tuh bis. Bis. Aing ada kita bisa bae bolong mau aing asalan mana negara pada Apa? Arman sama jadi. Atus kuda kacepet tolong. Weh eta Arman ngomong kang Arman. eta si kudu kalau
lu ada di situ tuh, Selendang. Kambingnya di Selendang. Aduh, Gede, gede. bisa. Selendang kita kakak ya. Oh, tidak. Kita dagang. صلوا على يا حضار وهو عبادي يوم المعادي نبينا طه المختار هي الهادي اللهم صل على سيدنا محمد واشغل الظالمين بالظالمين واخرجنا من بين سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين Ahmad ya Habibi, ya Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi. Action. Bener tuh. Enggeus. Chan. Atau mana enggeus? Chan. Bener tuh. Tengah lo emang. Mana? Dah di handem. Mana? Dah di Ya bawah. Allah.